bijim ocean si bijim damdagi atapa ba mangoi la ka ong dai la menyung bu sa chi le jap puya ya da ordination phala ada ba dai da mo bu ada tu sha lu lak chin sa da ada wi ma yana yuma wai changmo punya evangelist punya baptist tumanok pang jemda do Reverend T. Holong, Chairman Ordination Council, member ordained the man of Tinasa Jim Japu, atau Mawan, dia sa Yata Lama. Tamal bay, Sosan Juway, Sosan Bani, nang ini malam lengga, Jami Ulang Tinasa Tonang. Sosan Juway, tahu sa dia Tonang. Ông bà là Yuma Chammo Naga apa kawang Jisu Krista Ayamel Achau Yaha kawang de Timlaka Nang Yanjiba se Jana Yananga Kawang Moimansi Yuma Chammo Bai Belak kawang ngau Yaha ajau kai hema dambu yebo yebenbu kawang ayen ngau se nang timlaka yanano kawang moi mansi yuma changmo nang ayen jingkema kawang ajau lai me ya fanyanga kanalan de yo leila enu membuka dalam menglebet dama kawang dam de oye bela aja utui sau lenglak jimna nyipu se etimlak janang no kawang oye manci yuma changmo nak ayat mah hamdi bujuai wan bela baya boy etimlak kuma Achau lai in mà ordain mengang ai ayen cha lia ngô ốc lắc sơ nang acha ốc ngia kau ngoi manci yuma changmo yungwan ba kau nang mong chan asaya nang mong asaya nang yaha asaya Kanang dah. Kawang ngoi manci. Yuma changmo nang hadau lan ngawa awida chanangi. Banyak pengunjung dia. Kereta menok katakan siswa. Dawa kawang de Jakarta. Kawang ngoi manci. Sa teman dari Baje Mankang, Sausan Badai di Tongnam Baje Mankang Nang suko juga Chan Bukia Tim laka Ngopok lano Kau Moi manci Baje Mankang Nang suko ju ministry De alam lima Hema tam Yopu hay mấy trăm gia của bài chấm một lần nọ nên nó xa đấy yang đây sâu xa nhiều năng tiếng lắc cái tràn của tầm ngán hay bóng vây của các bạn lý của tầm có khu nghĩa yang bị gì của dùng văn bài Giêsu Christa ay cinta umar yang akan lupa ya jauh kawan mugu moeman nang ayen cin kema nang tuisau ay noksa bay mosi oke nang punya pangjim ay Krista bueno kakalan si soma kawan da chan budang ma moeman ayong tawlak cina punya baptis bueno pangjim Ordination Council kaya nang the wong
kayong pagkaklang kaya na ako dito nagpataw na sa kaon ay certificate ang nagpala. Praise the Lord. Praise the Lord. Adama ordained na ko certificate. Yada ado parana ado certificate na dia nyana mo na. Punya Baptist Bumenok Pangjim, Punya Baptist Church Association, Mission Center, Mount Nagaland. Certificate of ordination. This is to certify that after a satisfactory evaluation of our Christian experience, call to the ministry and affirmation of Christian doctrine, Reverend Y. Shanmu Konyak has been publicly ordained to the ministry of the gospel of Jesus Christ and to the ministry of His word and ordinances. Therefore, this certificate of ordination is awarded to her to perform all ordinances related